F-16 Falcon hi thlawna thatak danglam tak le tefel at na tam tak thok thai multi-role 4th generation fighter jet ania atira chuan General Dynamics siam ni in tuna chon Lockheed Martin in siam to thung kum sangka zakua somsari priat khan mantran ania pilot tan thilmu afianan dar thalang babul canopy anei thalhea side stick controller le flight by wire system te anei bok aming dik tak chu Fighting Falcon ania ma se Viper ti in riadlar ani zok ani air to air in baina le air to surface baina man thai ania mel mamun paimo ti chenna atan po athale ani mek truaya chaka thlok thai ania athar chuaka pianga hian radar chak tak AESA le man ro thatak tak da belzel ani pilot ten thlona chaklu tukwanga taksa totna high G-force antor thrin ti zia omnan athutna hi digri som thuma ona siam ania chirang rang siam chuani in ama saber A le B model atanga tunlai berber F-16 Block 70 le F-16 Block 72 thlengin a om to a hei hi darkar singkhat sang ni zet thlonan po arin om to kani US Air Force te le US Navy ten mel ma thlona anga chantira inzirnan an manga ramdang somni panga chuang nei to tho puite Pakistan Taiwan le Ukraine te point an mangbok sangli janga chuang zet siam chua ani to a khovel mun rang rang atanga chana alu renga wangin siam chun zom zel ani tun thlengin mason na thoreng ania chung zinga chuan electronic warfare EW man rotharte kum sangni somni nulam thlenga man thei tura arwang am ti chana tele thlona khalna mun cockpit changkang jokte an siam telani F-16 hi kumsom tam lemta chung khan tlangram western thapui ber pakhat ania achakna akwal zungzung theina agility le ral baina na rang rang athok thei hi achuan omna tak ani mek truaya chaka thlok thei ania 20mm M61A1 silai lian kenon akheng bok mun som pakhata ral thuam chirang rang entirnan sidewinder AMRAAM missile pound singkhat sanga zani zetarit apur thai bok ani engine pakhat GE F110 GE 129M PNW F100 PW 229 turbofan ania asai zong hi fit somni pakwa point pathum ni in atlaphar zaw zong wingspan hi fit somthum pakhat ani atho chu alaya aphur ri thai ber max take off weight chu pound singli sang riat kg sing hi sang khat jasari somsari pani vel ni in combat radius hi km zanga somni pasari vel ral thuam aphur full line ani bok atho san thai chin service ceiling hi fit singa ai sang ania achunga chuang thei zat crew mi pakhat C modela emo mi pani D modela ani bok ani AESA radar block 70 le block 72 le sniper targeting pods anaya engkim mutlang vek thaina frameless bubble canopy anei bok ani pilot thutna hi 30 degree zeta wonin aoma hai hian thlona herkwal vak po pilotin atak satorna G-force ane theinan atan pui ani achunga hian 20mm M61A1 Vulcan silai lian kenon aoma air to air le air to surface ka na missile baka bom thunun thai guide bom te akap chok thai bok F-16 Fighting Falcon man hi athlo na chi variant au pat dan le athlo na ne na man rotel dangte pakais azirin ain thlau le a atlang puin athar new model hi thlo na pakhat zela US dollar million somni panga atanga US dollar million somsari aya tamma ani thai F-16 Block 70 le F-16 Block 72 chuak thar berman hi pakhat zela US dollar million somruk pathum vel ania amero chu aman ro thuam thar le na upgrade package tele thlona hlui man to ral chwale na ta chuan aman hi ale tam takin atlom jok emo asang jok emo thai ani